Omwaka guhire Minisita wa Microfinance Haruna Kasoro Cheyune akaganisa b'ekibiina ky'abeeterine ekya Kajoka omu district ya Mbarara miliyoni 200 z'emyoga okuza kurwanisa obworo bitu nibagira zikabuza amisho. Shaba gavumenti yenjere kutekemo omuhimbo Minisita wa Finance ko kuyaturaganise na nitwe aturetera akasenta ako omubwire keyanise kugira ngo Kojaka tugumamuramo natiriye sente kuzikwija ni icyo ekibina kitu Kojaka ni egenda ryo misho kandi bajya kuzikuba zizire ibyo kutushara hamagoba sente turayo tugyasita eziturabitu RDC wambara imekatera tury'abagenyi hubira kuyiro rukiko rw'abeterine abaraganise kwari kuja kwatiriza inshonga zabo mpako wa Minisita Kasoro nambwe nukuruja ngo kandi bakare na n'ubuntu mwubwa kubira n'abantu bateganza kubaraterire kare eze sente kumara zungereka mnonga. A typical example ya parish model eyiba kugezaho kuteka omukora kasaka commercial office obyaha. They provide a very good example. Number one, the investments cooperative, kabiri the financial arm. Ekibiina ky'abeeterine eki nikikola emirimo etari emwe n'emwe nko kuhinga kandi bakasharurira hamwe okuguzana sente aha magoba make n'ebindi. Buri memba nareta tweza kusharura turundana hamwe stoha then ebeyi ekyeyongera turunda katare akabeyi erya yiguru munonga konka omurgico cona tukarundanaho n'ekitara cy'esente kugira ngo omuntu yabatakagurize tumuhereze sente zibenze umuyamba then kutaraguze agarize sente ezo. Abantu bagira ngo buri season nibasharura tani ziri kurenga 20 z'ebihimba tani 18 z'oburo hamwe na tani 3 z'ebinyobwa kandi byane babirundanira hamwe bavuguza amahendo ya higuru. Bashakuriya Surutugusa.